Gikuo kia ndagitari Ali Juma, umwe wa ndagitari ya Kenya aria mari bururi-ini wa Cuba, giacungireirie ministry ya urigitani gutuma maabitha bururi-ini wa Cuba kurora miikarire ya ndagitari aya. Minista wa urigitani Sicily Kariuki augite riboti ya maabitha aya niyo imahingurite maitho na magakinyaniria kuongerera mandagitari aya micaara yao. O ndagitari aririhagwo ciringi ngiri 144 o mweri kuma ciringi ngiri 50,800 iria mararihagwo hau kabere. Mwongererwo bia kidogo niguo mavote kuma hostel guku marahigitwe mathie vakuvi na mathibitari kuria matwaritwo to marathomera thibitari ri. Minista augite mandagitari aya ni maiganeire na githomo kiria maramukira bururi-ini ucio. Oene ni marona ni mapatie kurikia kithomo kiu tondu maoka guku ri nio magaoka matutethie kaunti ri kuu maumite ri nikuo magacoka na mundu thiete Cuba akona uria marutaga uvoro wa urigitani ni mundu ungikorwa akivitia muno akiuga Cuba gutie kindu turathoma kuma Cuba. Unyitaniri wa bururi wa Kenya na Cuba ruhongeni rwa urigitani no uguthie na mbere niguo bururi wa Kenya uhote gukinyaniria ikiro cia bururi wa Cuba cia urigitani. Muturire wa mundu wa kawaida Cuba umuthi ni miaka 85, Kenya ni miaka 65, miaka 20 difference ri ni kuga kundu mareka na urigitani wao wina bata na no nginya tukathoma. Ataramu makiria kuma bururi wa Cuba ni maratanywo guka guku bururi-ini guteithiriria na njira ya uthuthuria na kwambatiria ikiro cia urigitani o hamwe na guthundura kihonia kia mirimu itiganite. Cuba gutie mariria ni mamanejire kuraga rwage ruonthe na gutie mariria. Turenda tuose ujuzi ucio niguo natwe tutethia andu wetu guku. Mandagitari 50 kuma bururi wa Kenya nio mathire bururi-ini wa Cuba kuongerera ugi wigi urigitani. Ngiribotera Inoro TV, Jitagwo Gathoni wa Jihia.